Ivan Bećković je za novembarsko izdanje časopisa Slovo kao uvodnu reč imao sledeće. Postoji ona priča o čoveku koji se svakog dana moli Bogu na zidu plača u Svetom gradu. Moli se da stanu ratovi, da se ljudi međusobno čuju, poštuju. I kada su ga pitali kakav je odgovor na sve te molitve, rekao je: nikakav, kao da pričam zidu. Ne obraćamo se mi zidu, već vama, poštovani gledaoci, jer umete da prepoznate lepu pisanu reč, makar i satirično izraženu. I zato što sve dok ima Srba u Makedoniji i pored toga što njihov zvanični broj neki smatraju statističkom greškom, i mi i Bećković znamo da imamo kome da se obratimo. I ne smemo ni pomisliti da govorimo samo zidu. Dobrodošli u još jedan komparativ. Najstariji manastirski kompleks na severoistoku, koji se nalazi u blizini sela Suv Orah, godinama je ostavljen da propada. Iako je grupa građana samoinicijativno formirala odbor koji od 2016. godine održava i uređuje manastir uvedenja Presvete Bogorodice, neophodna je ipak hitna intervencija na krovu, kao i na starijem konaku, izgrađenom u vreme kada je svetinja bila u 14. veku, a koji može biti potpuno uništen. Donacijom humanih građana obnovili su noviji konak, tražili su, ali nisu dobili dozvolu za rekonstrukciju starijeg konaka koji je pod zaštitom države. Prema podacima Instituta za makedonsku književnost, u 16. veku se ovde u Karpinu nalazila čuvena skriptorska škola. Ovde je živelo 300 monaha, a originalni rukopisi se i danas nalaze u Moskvi, Sofiji i Beogradu. Ние тук сме како одржување самоиницијативен одбор. Mi smo samoinicijativni odbor, dogovaramo se šta da radimo zajedno sa meštanima iz okolnih sela. Manastir je na sredini između 3 sela, u ataru Suv Orah, Drenak, iza mene je selo Aljince, na jednoj strani Kratovski Stracin. Počeli smo negde 2016. 2017. jer smo videli da je jako zapušteno, zaraslo. Svi koji su došli su rekli da ovde ništa nije sređeno, pa šta ćemo? Put je bio veoma neprohodan, ali smo se snašli. Došli sa mašinama, mehanizacijom, sa traktorima, džipovima. Kompleks može da procveta ako nam pomognu država, crkva, meštani, dobronamerni ljudi koji žele da doniraju. Polako popravljamo ovu kuću, sad je na redu krov. Najviše od svega vodimo računa da bude čisto. Naš cilj je da privučemo više ljudi. Dolaze planinari, dolaze meštani koji žive u inostranstvu, zainteresovani su za posetu. Imamo Facebook stranicu i Instagram nalog, Manastir Karpino. Preko njih vidimo veliko interesovanje. Uz pomoć opštine Staronagoričane, put kao najveći problem već se rešava. Ovaj konak je noviji i imamo dozvolu za renoviranje. Kuhinja je spremna. Sada su obezbeđena i vrata, prozori, kreveti, da ljudi koji dolaze mogu da prenoće, da se druže za vikend. Međutim, taj drugi, stariji konak, koji je istovetan kao i manastir iz 14. veka, je zaštićeno kulturno nasleđe. Ministarstvo kulture, Nacionalni konzervatorski centar, crkva, ne znam još ko to čuva, ali znam da unutrašnji deo mora biti rekonstruisan što je premoguće. Ima najavi, ljudje sakaat, znači, ovoj konak postoji od manastira te. Mnogi donatori zovu za ovaj konak, ali ne znaju kako to da urade. Neko hoće da da novac, ali mora da ide preko crkve. Hoće da pomognu materijalom za rad takođe, ali mi ne smemo da gradimo. Zaštićen je i potrebne su posebne dozvole. Otišli smo kod vladike i rekao nam je da treba znati šta se daruje, da li je novac ili druga sredstva, da prođemo kroz crkvu i dobijemo odobrenje od njih, ali je potreban i opštinski pečat. Ne veruju naime da smo mi ti koji gradimo. Svaka donacija kao da pada u vodu, jer nemamo nikakvu građevinsku dozvolu. Povratnici iz Australije, čiji su koreni odavde, sede u želji da pomognu, ali su skeptični jer su nekada davali, a ništa nije realizovano. Sada nemaju vere ni u šta.
Manastir Tuman nalazi se na 9 km udaljenosti od Golupca u podnožju Golubačkih planina, okružen šumom, na levoj obali Tumanske reke, što samoj svetinji daje posebnu lepotu. 5 vekova nakon predstavljenja prepodobnog Zosima, jasno je zašto je sveti podvižnik izabrao za svoj usamljeni i molitveni život baš takvo mesto, skriveno od ljudi i u potpunosti pogodno za molitveno tihovanje. Ambijentalna lepota sa jedne i duhovni mir sa druge strane, te prisustvo svetinja, manastir Tuman čini vrednim kako u duhovnom, tako i kulturno-istorijskom smislu. Kao retko koja svetinja, ovaj braničevski manastir ostavlja divan utisak svakome ko se u njemu nađe, pleneći svojom lepotom i okruženjem u kome se nalazi, nadasve budući svedok vere i truda jednoga naroda, kao i svetionik za buduće Božje carstvo. U njemu se na čudesan način prožimaju paradoksalne činjenice vere, iz budućnosti satkana istorijom izvire sadašnjost, u centru svega imajući čoveka i njegov odnos sa Tvorcem. Kako je izgledala crkva i kompleks manastira Tumana pri svome nastanku nije moguće utvrditi. Zna se da je kroz čitav srednji vek i tursko ropstvo manastir nosio breme stradanja sa svojim narodom, bivao je pljačkan, rušen i paljen, ali je, kao i narod, uvek obnavljan jer je njegov duhovni značaj u tom razdoblju bio nesagledivo veliki. Sa jedne strane podsjećao je stradalne na slavnu prošlost naroda, crkvi i države, a sa druge, važnije i jače, opredeljivao je narod za obećano carstvo Božije i svedočio blagovernim hrišćanima o njemu, bivajući tako nerazrušiv bastion vere. O nastanku i imenu manastira Tumana nema sigurnih svedočanstava, sva se ona javljaju dosta kasno, u 19. veku, i čine u osnovi zapisano i od zaborava otrgnuto usmeno predanje. Ako se oslonimo na narodno sećanje koje je do dana današnjeg živo u široj okolini manastira, možemo reći da je Tuman nastao kao zadužbina kosovskog junaka Miloša Obilića, za koga se smatra da je živeo i vladao delom današnjeg Braničeva. Predkosovski boj manastir još nije bio dovršen, pa je sveti knez Lazar pozvao svoga vlastelina da prekine zidanje svetinje rečima tu mani, od čega je izvedeno ime manastira. Na udaljenosti od oko 1 km od manastira Tumana, duboko u gustoj i drevnoj šumi, nalazi se na daleko čuvena isposnica Svetog Zosima. U steni koja dominira čitavim krajem nalaze se 2 pećine povezane uskim prolazom. U jednoj od njih živeo je, dok se u drugoj molio, prepodobni. Posljednji stanovnik ovog svetog mesta bio je Shisinđel Pahomije, koji je mučenički postradao 1965. godine i sahranjen je na monaškom groblju manastira Tumana. I pored loših vremenskih uslova, vernici iz mnogih krajeva sabrali su se i ove godine, tačnije 22. novembra, na svetoj liturgiji za praznik Svetog Nektarija u manastiru Tumanu. Od 2017. godine, kada je delić moštiju blagoslovom i ljubavlju vladike Georgija stigao, u manastiru se služi i sveta tajna jelej osvećenja. Priključivanjem školskih sportskih sala na gasifikacionu mrežu ili ugradnjom toplotnih pumpi u sportske objekte koje su mnogo ekonomičnije od potrošnje električne energije, u buduće se rešava problem zagrevanja sportskih sala u školama koje su dodatno izgrađene i koje su van školskih zgrada. Prema rečima načelnika sektora za obrazovanje u Kumanovu, Aleksandra Jovanovića, ovo je rešenje za grejanje ovih objekata. Svestan je da se i ove godine, kao i prethodnih, nastava fizičkog i zdravstvenog vaspitanja izvodi u hladnim prostorijama, ali prema njegovim rečima dodatni grejni blokovi poznati kao tajfuni veliki su potrošači električne energije i nisu bezbedni, naravno, za same učenike. Тие спортски сали самите констатиравте дека се градени 10-15 години, имам и сега кои се изградени. Kako ste sami rekli, te sportske sale su izgrađene kasnije.
kasnije od samih školskih zgrada. I naravno škole imaju centralno grejanje bez obzira na to koji energens koriste, ali ta kotlarnica ne može da zagreva dodatne prostorije koje su ogromne. Vidite, ovde je reč o sportskoj hali kao celini sportskog terena koji treba da se zagreva. Drugi segment su najčešće direktori kao predstavnici pravnih lica, odnosno osnovnih škola. Energetska kriza prošle godine je učinila svoje. Do početka ove godine isplaćivana su energetska sredstva iz prošle školske godine, jer je cena gasa dosta skočila. Zatim su povučeni i nafta i pelet, sve je to doprinelo raščišćavanju dugove iz prethodnih godina, ali se sada sa krizom ponovo zadužilo, što znači neblagovremeno plaćanje faktura. Već sam govorio o namenskom blok grantu, koliko on pokriva, a drugi aspekt je proširenje mreže za gasifikaciju. Širi se, jeste, ali tamo gde nema uslova da se neke škole priključe na gas, to je problem. Neki direktori su doneli tajfune, ali sa prošlogodišnjom energetskom krizom, za koju mislim da će se nastaviti i ove godine, ona nije održiva i mislim da ta tela nisu bezbedna ni za učenike. Ovo je vaša omiljena, a boga mi i naša rubrika Spona. Kao što znate, poštovani gledaoci Komparativa, Srpski kulturni centar Spona izdaje časopis Slovo. Izašlo je novo novembarsko izdanje i između ostalog tu su prekrasni zapisi o zaboravljenoj zemlji koja je za nas, za sve Srbe, sa velikom ljubavlju napravio Milutin Stančić, naš prijatelj iz Spone. Radi se o knjigi, kao što sam rekla, Zaboravljena zemlja, zapisi o Makedoniji. Ona ima višestruko dragocena značenja i ukazuje na brojne bolne istine i neoborive činjenice. Iznad svega, obaveštava nas, podsjeća i opominje na postojanje važnih, a zaboravljenih ili skrajnutih srpskih tragova na prostorima ove mitske zemlje. Knjiga koja se nalazi pred nama, Zapisi iz Makedonije, autora Milutina Stančića, jednog od osnivača Srpskog kulturno-informativnog centra Spona u Skoplju, najbolja je u stvari potvrda za našu tragičnu uvodnu konstataciju. Na prvi pogled osmišljen kao zbirka nadahnutih lirskih zapisa o tragovima zaboravljenog srpskog identiteta na prostoru Makedonije, rukopis je zapravo mnogo više od toga. Možemo ga čitati i kao putopisnu prozu sa brojnim opisima putničkih slika, zanimljivih ljudi i živopisnih krajeva iz različitih oblasti Makedonije, od Pčinje i Povardarija do Pelagonije, Prilepa, Bitolja, Ohrida, Struge, Dojrana, pa sve do Gostivara, Kičeva, Tetova i Šar planine na zapadnom kraju tog prostora. Posebno precizno svedočenje i nadahnut zapis Milutin Stančić je ostavio o jednom od dragulja Ohrida, crkvi Svete Bogorodice Perivlepte, ona koja vidi, gleda, koja je poznata i kao crkva Svetog Klimenta. Ktitor Progon Zgur, zed vizantijskog cara Andronika II, podigao je ovo zdanje 1295. i posvetio je Bogorodici Perivlepti. Posle prenosa moštiju Svetog Klimenta u ovu crkvu, narod joj je spontano dao naziv Crkva Svetog Klimenta Ohridskog čudotvorca. Knjiga Milutina Stančića, Zaboravljena zemlja, zapisi o Makedoniji, ima višestruko dragocena značenja i ukazuje na brojne bolne istine i neoborive činjenice, kao što smo rekli, u stvari, kao što je rekao gospodin Goran Maksimović, koji je i napisao recenziju u najnovijem časopisu Slovo o knjizi Zapisi o zaboravljenoj zemlji. Mislimo da se ljudi najviše raduju kada je vlast u rukama samo jedne stranke. Ne,
Nismo inspirisani nedavnim danom Republike, 29. novembra. Čak se i čips u današnje vreme od slanine, takozvani čvarci, ne prave kao nekada, čak ni kroz sindikata. Da bi se škole i njihove sportske sale u isto vreme grejale, naime, Ministarstvo prosvete i lokalna samouprava treba da imaju članove stranke, ljude iz iste partije koji će proniknuti u ideale spojene iz socijalizma i neoliberalizma, koji će zajedno delovati u ideji da su deca najvažnija za jedno društvo i da ne postoji tajfun čiji se račun ne može platiti kada je u pitanju njihovo zdravlje. Što se tiče česte promene nastavnika u našoj centralnoj osnovnoj školi, ovde roditelji na ovoj temi mogu da dele recepte koliko hoće na društvenim mrežama, ali za kolače, za nepažnju na času, za ocene iz predmeta fizika, recimo. Kako mi reče, u stvari, jedan roditelj 5. razreda, šta ti hoćeš, profesorice, da moje dete dubi tvojoj glavi na času? Ne, gospodine, kada već ne dubi na glavi vama kod kuće, ovde samo treba da razlikuje prošlo od budućeg vremena po gramatici, za njegovo dobro. I nije bitno je li na engleskom ili na čistom srpskom jeziku. Doviđenja.